kao bivši politički zatvorenik koji sam bio opsojen zaradi pravički su mi zustao zgotovljena člena 133 na 8,5 godina zapora. Dakle, došao sam podržati Romana Ljeljka i sve ljude u Sloveniji koji imaju snage i hrabrosti otvarati slovenskom narodu mrakove o kojima nije imao pojma. Slovenija i Hrvatska imaju zajedničku sudbinu. Ni u jednoj ni u drugoj državi nije provedena lustracija i desilo je se i u jednoj i u drugoj da je se nova hiša, nova kuća počela praviti od staroga materijala. Kompletno udbaške kosovske strukture drmaju Hrvatskom i drmaju Slovenijom. Oni i danas bahato smiju se svojim žrtvama i znajući da je Roman Leljak otvorio mrakove i otvara mnogima oči glede ubojstva Nikice Martinovića, glede ubojstva Stjepana Crnogorca, njegove otmice, osjećam se dužnim doći i podržati sve one koji se zauzimaju za lustraciju, jer lustracija je condicio sine qua non svakoga napretka, ekonomskog, političkog, gospodarskog, svake države, i Hrvatske i Slovenije. Tamo gdje lustracija nije provedena, kao u Sloveniji i Hrvatskoj, tonemo sve dublje i sve dalje u gospodarski, politički i ekonomski mrak. Dakle, tonemo sve dublje, a one zemlje koje su provele lustraciju, kao što je to Poljska, kao što je to Slovačka, kao što je to Češka, kao što je to Istočna Njemačka, te zemlje bilježe ekonomski, gospodarski, politički i moralni napredak. One zemlje koje to nisu provele, kao što je to Slovenija, kao što je to Hrvatska, te zemlje tonu dublje i dalje u gospodarski, politički i ekonomski mrak. Ako u Sloveniji ne zaživi rezolucija Vijeća Evrope i u Hrvatskoj 1481 o osudi komunističkih zločina, o osudi totalitarnih režima, mi i dalje ostajemo ono što smo bili 50 godina, balkanska močvara, jedno beznađe u totalitarnom komunističkom mraku, jer mi moramo poštovati rezolucije Vijeća Evrope i osuditi komunistički zločin, totalitarizam, a prije svega one osuditi koji su ubijali ljude, intelektualce, samo zato što su drugačije shvaćali slobodu nego su to učinili komunisti. Kaj pa mislite o procesu Perković-Mustač v Minhnu, kako napreduje? Žalosno je da u Hrvatskoj nije bilo političke volje i snage da se njih procesuira u Hrvatskoj, da to mjesto nas mora raditi Njemačka. To je znak da smo mi taoci UDBE i da nije bilo snage, a držim, ako bude istine, pravde i pravednosti, a želim, treba se boriti za istinu, govoriti istinu. Njemačka, proces lustracije je počeo u Njemačkoj. Evo ovih dana je počeo i u Hrvatskoj. Na Pantovčaku dobili smo novu predsjednicu, zvijezda petokraka je zamijenjena križem i križ je pobjedio zvijezdu petokraku i dobili smo ženu za predsjednicu koja za sebe kaže da je vjernica, da je Hrvatica i da je antikomunist. Antifašizam da, ali komunizam ne. Dakle, onaj vrijednostni sustav koji su branili De Gaulle, De Gasperi, Schuman, oni koji su stvarali Evropsku uniju, taj antifašizam da, ali ne antifašizam mafioze Josipa Broza, koji nije ništa drugo nego desna ruka staljinizma na ovim prostorima. Prema tome, više ni bista Josipa Broza ne stoluje na Pantovčaku, kojeg sam ja nazvao Jozo mafiozo. Nema više simbola tiranina i ni mu je mjesto među hrvatskim velikanima. Neka mu rep okrene gdje god hoće, jer tako je on govorio da će prije Sava poteći nizvodno, uzvodno, nego nizvodno, prije nego što Hrvati dobiju svoju državu. Dakle, da nećemo imati nikad. Hrvati imaju svoju državu, Sava teče ko teče, a Joze mafioze više ne. Ja, ampak je videti v bistvu, da levica Hrvaška se zelo upira z Josipovićem in Milanovićem. Tudi ene proteste ste imeli, a ne? Zadnjič. Da, to su Milanovićevi, Josipović od Vesne Pusić.
to su kontraprosvjedi protiv hrvatskih branitelja, jer oni cijelo življenje žive na paroli divide timpera, zavadi pa vladaj i oni drugačije ne znaju držati vlast. Tako je. Ja kao hrvatski nacionalist u pozitivnom značenju riječi koji sam htio Hrvatsku državu, zauzimam se iskreno za pomirbu, ali pomirbe bez istine nema. Dakle, ovi udbaši, Alagorenci, svi moraju se iskreno ispovijediti Perković, Mustač, koje su zločine činili ovome narodu, samo zbog toga što drugačije shvaćamo slobodu nego to čine oni. Dakle, pomirenje nema bez prašta. Dakle, ide ovako: prvo, ispovijediti istinu, pokajati se, onda slijedi oprost. Čovjek je veliko onoliko koliko može oprostiti, a bez praštanja nema ni pomirenja. Da bi se napravila prava pomirba i u Hrvatskoj i u Sloveniji, potrebno je napraviti lustraciju. Jer lustracija dolazi od talijanske riječi lustrum, što znači odstraniti, očistiti zlo. Torej, hrvaški EU upanje znova predsednik. Upanje za tako je. Hvala. Bravo.